Yes. Yes. Mammy. But I pause where we didn't. Me dear Ellen Mullen. Ellen Mullen. Patchy. Yo, Mammy Mullen, every henny, never. Patcho me free yes. Me patcho, would ye? Me ban on them, catch it on. O catch it, patcho you. And you wouldn't know. Catch it for the ya near Mwagro. Did I do by a cheer? Yamin Slow. Would I hear you self patch? Can you self free or patch? Shall I be what this can you try it? Try with you. Any part of one or you or monk free or Mamma and so and what would you try? We can you one. I wonder what this kind of charm I mean. How dare you? Emanuela, Mammy, catch me. What was some say? Me pacho, anopay, metiha, a boko by Nyaboko, sir. A year 4th December, no. Me Jeremy Mary and Madame Money go school. Me Jeremy me route a corridor, more the moon answer Bemana saw my tired move, me chair, where you see kind of free no more to try me. Te one am team for my Mr. Ma. Asemi the baby awu bu na bedready. Me pa cho start woni no etu akwantu no. Me pa cho be ma na meneneti. Be ma na meneneti. O de dan ya edemu de koma han. E na msesa me no ma call me ma me ho. Ka se me koda ne papa cham se da bi. Enye yi. Me koda me ma me e ho no mtimi. Me call me ma me ho. Me sa me no ma call me ne nkwala me ensa call me ma me ho. Ti me wo me ma me hwa de bia nkwala ne pon school bia o mo kɔ no ho me pon dwuma akɔfa nkwala no ti da kɔ frɛ mo phone so na me wadwuma me a de na ma me pressure sa o kyerɛ ho dodo ti me ka sa asɛm no me frɛ dwuma mo ba me kɔfa nkwala no me wura dem mo no de nkwala ne wura ne dem mo me wura dem ho no ɛna ɔfa so sɛ me nkwala sɛ me na me ka kyerɛ no nti ɔfa so na odi twa me na ne nua bɛ ma bɛgye ne odi twa ne nua bɛ ma ne nsa and telefo me kwa ka kire ne maame ene maame oti ne store anim maame ne ka kire se me fa mani nto ye won kwala na me su de yu mate na me dan me hokoye enti me ne ni bibia ye bi me kwala no na me stop kwala se mo nko ho bi se be kwa fa sa situation na ba nti mo nko te ho no maame san fra me se osle me amman kwala ne ma ne ho na o de nani ho mo kra na ma be fa ma adam suyu ti me ma nkwala ne ko echi na o nkwala ne ko jis ono hwa nkwala ne maame ne hwa nkwala no o mo ko jis ka woni maame ho a o ti ko ti ne maame woni so ma nkwala ne sika bobo ne dua ku no na maame ne ja nkwala ne sika ma nti me kwa me mfre no no so mfre me 4 December no ana oba fie ho me de no kwa no ahomache me dwale me ko dwale me ma me dwale o mo me di o mo wura corridor mo na mo so osomata de mo machi the moon I saw the second channel me team from mammy say, Ma, na mo to try me second. Na mammy dimika, a pie. O pie obe so man no child no so sa. Na asma no to try me can say. O kume no ku on ho so. Nti maybe nya kwan eje me ho no. O de nam say me ku no twa mammy nsa. Na me na me ya say police be twa say o no lawyer. O lawyer obetimi aka ma na ma asem na ye foolish case. Fajo ni nti na me de ba ha se me ni lawyer. Me lawyer ne Maa Akos. Me ba cho eko court. Eko court no. Court bisa ye say me dien no. Me se me mpana no. Omu bisa boy ni na na mo ne say ne dien ne no se ne mpana ne me. Wa twitwa me o se an. Wa twitwa ne ma me o se an. Na court di bail to ne so. Court man ni bail 1008. Na court bisa me say Mama so akot bisa me say e ka say na mabo me bobo no se da bi opede receipt wo ho the receipt was na 1007 and am ka se me fa na me de ma ho mo e na mo de be to no so mo yi no e free ho no se ketwa so be yare sa issue na mu ketwa na yare makoda hospital obi amfi yen bepe mo ne bepe mo ne obi amfi yen kwala ne be ko school o me den yo abusuafo bia ni obabi say na ekwa na say na eko but noise okay eminti na de bae no ma say nti amana ka ne nsem ni nyina awie me remu me pese wote de wo ka na se ansan ya bem na mamema ye mame eso obataba
obey okechire wani abrantie yi asetra wo mo pratwe mu de na wonim fa ho kwapem da otiatia mu fro se wa ma okuno yo tiefo pancho na wone na tie no na enya de bia eye enuso wo mua no nkwara no me na me hwa nkwara me tontare ne mpaboa ne ade nyina re ma nkwara no enti eye sa no wo ketwa no me kwa ho na me hwa wo hwa no mu no a na nya papa aduane di mu kra no onipa a wawo no otumi ma ne tena ho bia anadwo no wotwe wase me kwaje sika wo me maame ho abansa wato aduane ama no enti me kwa ho no ebia na me sika ewa me ho na me de akwadidwa na me de ano aduane anya sa so na me kwa na me ba na ma to aduane ene no ma na me de aba na waye enti ni ana me ti horo na me ni nye sa emprantwe no mo twen no trese me nim asam a me maame no mekwa akoka ebekwa akofa asam aba enti na me ntumi nka ho hwe enti so no ba mu no na me hunu se ba ne ye ni papa wonya ni papa o ye wudifo enti me ka kire me ba na se wa fa ho adwene o wa fa ho adwene wa hu ni pa wo ne te a wa tso fa ho adwene anche ena on the 4th no so yes obeda Pentecost Junction asoi dai no mu anadwo no no waka se menkunu a na boys no mo ho no so wo mu nim se eye me be ya ka mo kra bo no it's about 5 o'clock no we feel to what you try na 5:30 a.m. I say 5:30. No, what you try to wear was how much you channel me buy no me you ne obi da me paso. Na me say hi, Afia empaba na wo mpaba na si ya obi ne da so. Me kuno kra me kuno chana ma me nsa sensen ho. And I what the firm to or cancel police station no was san. And I mean na back na pictures no wo di akire no no see it's onu san no ho wo san no ho na odi na ni kire ekuro ba akoso and I wo fruit pragia so wo call police station no and I obi or catch them pragia for so momfa no wa twetwa obi no wa ha say moja kra won na taro yem enti momfa no wa twetwa obi very lucky na boy bia wo ba na wokuta pragia wo du ho ape no wo frɛ no na o mu so nu so o momfa no na man bia won no kwa sorry etrezi kokoche no no wo de ne bae pacho okay. Enti Ezra 94.1 FM na Ezra TV abrantia wakana hu kakra bi wantwe asrada eyeso na go tweseka wantwe seka wo twisofi wantwe sofi atwesoso ya friend say odi Joseph Amu Anoche what he ba choti Fantini Utan I see oye die ni me ba cho ya chimuni Acham what if you say me ba cho 38 oye adwuma ban me ba cho oye fundaka tenti no ba gungu ade wo kuma banya bi di atum oye fundaka e wo Fantini Utan ba cho woni no start branch no afibem me ba cho 2011 sabe na we don achana me ku school GHS and SHS GHS sa 2011 no abuko GHS a wuhia no ono so ko school ache no be ye a franda ka adwuma no anasa be yin achana ye franda ka na adwuma no hey GHS eno no ye franda ka adwuma sabe na wo fie san bacho na me 19 years don't na hia no me bacho ni na yet Fantini Utan ansa me kotu akofe yase
Tifantu thana mdishia no. Okay. And there will be we are no koye fru daka. No. Eja wodi hu won na say bia. Woni ni dia ground potem ho ne ho ne. Me va chote baby a na meti no side ho. Oh, okay. It's not to say oye wo bia wunnimu no wo potem ho dada. Na wo ye wadan fo kura kakra dada. Ana Macho no nya madamfo. Na woni ni akroda. Woni ne kasampo da. Na adan na GHS ni a wuko school na nya nwiye. Na wo bia wono ye yifuru daka pani ono na akọfa no bia na ne hawo sabre no mu. Macho na bibia ha me. Macho na bibia ha me. Me hudi nti a me ne kwatena. Bra wo shia no na 19 years and say na 19 years. Me macho bra mi shia no no. Na 19 years. It's so what saying. Macho mo 32. It's so what 32 years. Oh, okay. Good. And now sabre no GHS 1 2 3 and say 3. GHS 3 na so ba be school and say. Na why na show school sabre no? Me macho na mete me papa nua nchen. O papa ti ase. Papa o. O wi fie say me. Me macho wi kwa 15 good years. Okay. Ti o papa nua nchen na wote. And na on na show school ne kama. Adan na hwani nkoyie na wo hia wo bia ma na aso mu ana. Me macho na hwani de ne nkoyie. Ene sa che ni. Me kwajiska o ka che me say mpapa nya nwi no ka che me say papa wu obekere me. Nti mi papa wu yi ni mu ana me kwaji me ko school na me kwajiska o ka che me say ohwe me ma me be ni patitiri wa. Me me so je ni abeche no nti on hwe me. Timi ko sa o ma miska o so oni bi. Ba no ama ne meska no mko. O papa desa sabre na papa ti ase. No nya nwi. Papa wu yi ni mu no. Ansa ne de wo kwa akoma. Oni ni papa ni nua ni na atifie ba ko be na papa ti ne ho ana ni nua ne soso. Na sabre na ma me so we. Pa cho na ma me ti eduade. Ana na oyi wa yakayaka de sabre na onko ma me ho. Se o ma uska nko school. O ma uska twa dwani no uba fie dia bedi. Me fie dia mbedi. O papa nua oba be ma. Ah, di ntina no papa nua be ma na betina. Ba bra o ma me ho. Pacham be mon kakra. Na ba ne se o papa wuye no a wo mo kwaji sika no okọ snake se me dwane kọ Abidjan enti pacho me dwane kọ Abidjan enti onfa akra sika man ena me wo hwa na papa ne be so me da ye se aba sika na ba wo nko enti ya me baaye no na papa na kọ ye bibia wie o papa nua no akọ ye bibia wie enti okọkọ ye no ena me baaye na maame no ebisa me se na wo te na mesim te di ana o se ena wo se wo ni kura yi mu na mesim wo adu aden ena o kan se wono se wono na ehwa akwara no wono na adi wo nua na ade enti bibia no wa sensa bibia ma ya ama enti me ne no konko so yese wono na be hwa akwara no jo ena me ne no ko enti me ko ena me ka kire no se sika no awaje no wonchemu mienu snake sika wonchemu mienu no fa half no nkoto akwara no bank me kai wankasa wanya hwe enti ya no amehunu sa me Kofi ha wose me ma ho me Kofi ho kra na makasa me kohwa me ba enti na me firi ho ba metumi gina fie na nim extra akwara enti akire no na mehunu se asetena no awote no enye enti machiri ba no wo hwe no machiri ba na no maniska o free papa no ho no sana wane boy na hyeso na menim enti na me brother no o maniska na ekọ so ohunu ye no na okọ na sister ho wo kote okọ na sister ho kote ni sister mo ho na okọ ye no mu na me wo hwa na sister friend me say ma me say yes o say ewe kwa nyinsan na me say ha o ye den no we nyinsan na eja omno no ba me ho wo ba ye no na me say da bi so wonyemudi a mekwa kwa hwe be ma wone ne nyem enti me si mu ba labor office wo no hwana no wo me ba ya wo say me ne nyem na me kwa kwa nyinsan go na me si kwa kwa nyinsan na gu
Abrante ni tiri kesi wenu so no ba ne nanyim na okoyi agu ama no. Wo kwa akoyi agu na me se me ma wo yi ne nne enyi ne kina. Me nim dia wo ba no na obeye. E na me wo kwa akoyi gu na sa akra wu a. Wo se ma de enti me ma wo nkoyi ngu. Na me bo se ebra opapa ti ase no. Na enye wo nchen po no ote. Da bi me ne opapa ti ase no. Entitimu ba mu. Okofa oba bi ana oba no ha adwene pa enti me ne titimu na me betena me fie. Entitimu ba mu no na wo balance bon you was saying. Me entitimu ba mu no wo sha. No wo me ho. Enti me ko ni odibia so koye adwuma. Na me de no man sister Penny no. Be man sister Penny. When sister Penny. Enti no owo na sister no ho. Na me ba ye no me se abusuan fie de mani nyi abusuan fie kire se etim na aka me mani nyi abusuan fie. Na me ko ha idan wo eduade. Na me pebi wo ha me nya bi na me ko ha bi wo eduade. Na ho na me wo enti awia weekends no me ba bia me de aduane na age na me de abrɛ wo mo na ma hwɛ wo mo enti ekire no a wo call na sister ho wo kote no ho no mu na nyinsan no baaye na ne sister no bo mama ne na me se da bi sa abasa mentumi enka se abenti meyi mani me kwa hwɛ be ma no me kwa ye no ena me hu no awase han eye mea ena o ka so obeyi atu agu obeyi atu na me wo school no uwie ya na se wan twirompo ena wodi nyinsan ye me wie obi a woji GhPage no ya nche ka wo ba ba twiro nso hwe no na da be ma no ni so woji GhPage ba cho no ni enti sabre no wo ma me wo papa nua ya me dia ha me ne se sabre no wo sister pani no wo ma me wo na woni wo papa nua wo ye be ma no tie eno na menti ase wo papa nua no waware ba cho no ni oba ne o nti woni ne ono ne na yere ni nyina na etie okay mama wo ni Emmanuel papa no wo dodo say pa cho me ne no wonsia mente pa cho me ne no wonsia omo nyina ate ase pa cho ba ko pe na afri mu mema yesai na ma yesai na mema ye miensa na ma soso ye nine enti wo be ma wo ye pani wo ho be ma pani na we no to aso no wo ho udi oto aso na nya fie be sai pa cho oburu 40 years wo ye adwuma ben pa cho oye first na o printing books okay na o jais okay enti me na okay it's say otehene pa cho mfante oh ayi Cape Coast pa cho moye mfante fo pa cho asemi ba e mo bana mane pa cho you because oba woni be man ye bu ni yi achia se owo enua mema mu wo ho na wo ye ka akire na wo bi ba branchie betumi abefo mo ba no mum na mo bo na mane wo se bia yi emema na obi etua na mo afa pa cho na we di na chi no wonu de ne bufu yi se ono de obato boy no wo fie de anka wo mfa no ho nche no kire se wunya menua ho ade na wa ba fa se ka twitwa no atwa no ma me de anka no so betwitwa ni wonya ho ade imana na mi bisa bio wonya ho ade ni wotena mfie sai pa cho efie me 13 good years Africa man ke 13 se 2025 come out the enka ho waja it wouldn't tell how many years 12 years 12 years and the 18 one year ho ade me pa cho me ka che ne sa nkwa me ho ade obo ya say wa o twetwe sika wo na dwuma mu konkrofo wale a obokai atwetwe ntimi nya abotere bo ne me kwaje list for mabusuafo ho oye na o se da bi the way we twe sika no so ye ne ketua bi a ne sika be kwa kwashim te be so ye ne kese ansa enkrofo wale a wo twe sika e ma wo mo obobo sia ma enkrofo de ye we de da bi o so kotu sika gu o mo so nti o twen se on so no de ba ne kese no matu sika gu ne so oh it's 12 years no when to me anya ntoto ye anya na ye ayi ohu ade kese a enkrofo betu sika gu ne so na wose brebe na odo be ye ohu ade enkrofo betu sika e de gu ne so no watumi ya tebeka pa cho me ba mo ho kakra me call ma me no ho se wo beto akra ni din no o ka kire ne se enche wo ba be ya akra no ho ade
adenti na umeye no ho ade o say me nyan na oba be ye no ho ade na me ka kire boy na ka kire me say so ono de wote wo no asem o ma me be ka no na wote enti na kire say me ko ma me ne toss no ma me no na wo ma boy na adwene sa so what didn't home? I no what didn't home or yen a juma. So one no say abaya no or dono or penno or pursue be free so better no person or yen and what I mean to be why you much sure when you let me come I mean how catch and say as someone on a banana what babema and also a warrior. Why you a juma a pebby a young man men or becas or the shark ram and so or be oba no ho ade ama no enti me kae no maame no anka hwe biem wo se han ene e wo kokopɛ dwan bra ene ade na me moa na yanya me ba no ho ade na me se me ni wo kokopɛ sika bra sa na be ma me kokopɛ wo dwan ne no ma bra ne amfa nya me ba no ade na me se sa maame ka kire maame no kan sa asam ye fen say abra sai wa o te ne what mozunzongo I see wo ko na kokopɛ dwan ene bonche fabra abeka ho na no fa ya akra no ade wo ka che wo sabra edi be sen pacho me fa enya be mfie sen wo ka sa samfu nche o ka sa samfu be mfie mienu ene na me kono so sa me ba no me ya no ho ade enti mfie mienu no wo ka che wo ba no se de maami be ma ne maami aka kire wo nie padu to mu ni buo bia de ma wo ne abusia no enti wo free ayi asetra na wo te mpratwe na se Oba na man, o ka kire no. Pa cho me ka kire no. Mama. 12 years. Be man until went to be actually was sorry. Ana meboa. Pa try. E bra wo ko school kro hu wa no wanya wo GHS 3 no. Pushi man wo pushi wo po. Say ko betumi aboa wa mu awie ayi school no. Atwa wie. Wa me obi kwa bi. Mama. Sere mani sabre na asem ba to wa bi hokwa bia so enti akakakra mu awie ne sikakra wa mo bi ba cho de wa to bukwa mada ba cho de wa mi sa school hu asem bi ada ba cho de wo dia ekwa be so kra na wo fa so wi aho efiri wo papa nua ya na ne so sisi ko boy ifie kwada me pa cho me papa nua no okoda na mi pie okoda tabam around be 8 Inti me hwa 8:30 to 9 na mesuma pi na mesuma ko boy no ho ba me ko boy no ho amen na ho me ko ya no masaba fi enti babia na wo ne papa nua ne tie ne babia na branch ne tie no na emutwe wonante ana wo faka na eko me nante na eko emuntwe biasa na to so papa nua no kra ne boy no kra no wonim no ba no wonim so ne twempra boy ne de wa mafie ama me papa nua na ehu ne da okay enti wonyin say Wakachi say you go. Machoni send the one can't many say me into, but me never ma call ye no. Me never ma call ye no. No see me a catch and say him. Inti say me person me you too good ya me into. When I say me the me into. Na ma cracker says I'd born any dear one ye. And Yankupon baby says so you to go and Yankupo baby sa akra no mo Jeffrey no want to on ye. Inti na nebushia phone ni mo bra. Na wuri a wo ekọ no e ba so an nua mema de ne omunime okay obi bia na enimo kama all right enti ye re wanyin sen wo de waje tu mu ma me kwa ye wo se so person yitugu a yitugu impo bra na wo school no a na wo ne etwempra no mu koda ne ho ba wo ba sika wo bra wo sika na wo ne ma shap no hwe yie ma me hunu e ba cho me koda ho de no ma me sika no ma sai e ba cho that time no ma me 30 cedis. Me call hobia. No, ma te ukoda no hobia. Me call ho na me befia 30 cedis no dem. 30 cedis. Na we dey be school. Patwan. I see. Na just school no dey no wani abresen ka obewie pa. Patwan ni o. Na den one ka je say ko ntumi mo awa ma wie school no. Na mo wie school no agya woni na to aso because no wani abresen obeko school. Me patcho. Na say you no kwa so enyo no ne break you. If I try to break me, na me nim be me bia. Hey. Abante ne break you fa. If I try friend ko be catch you, on ne break me. Eh then onu hu ne. Me ba to say on me call no. Me on me have sex no call me. Na de che me ba no catch him say, "Hey, me no that sorry, me no die me we call moja egu em pa so."
Mama fasa de ni me ye ni so wo nya menses ba cho na me fa be ma bia one be ma odi kan fa me hu be ma da ba cho de bi so no ne be ma o te won kwa he mu ba cho na wo enjoy first time de o ba bi bia bi o wo enjoy and as I was second time because I wash a shit one was I got to me pa cho ni me ye no e di be 3 days and some say ko ba me ko ho 3 days be 3 days and sana wo say ko bie mu but that chance you share so kakra e ma ni hili and sa wo say ko me boa na de ye we yi kra na wu nu sa de kra say o mo ka say de no mo bua nya de enti na ni say ko bie mu because ko first one na e wash shit wa de na de no enti e no kra punishment ni say ka say wo kra bie wo say ko bie o school ni na wo say ko bie makwa akwa edai me dia say wo ka say o papa nua no na wo ma usika ni ade wo ni die no de me nya sure bia za ba try no ko me kwa me sa me papa nua ka me ma police for betin no baby na wo no ye adwuma no oh okay I see say die drama police for che no me ba cho de ma police for ko che ne say me ko na me ka say o ma me sika nko school a wo ni bi ana me ka che police for ne say ye ko court ko je papa sika nche ye de bia me ko bia o se oni bi na me ko oni bi na me ko nti o mo nkoje sika na e wo no ho na o se wo de ato ba o mo nkoje ba me e ye o se ne sika no ye be ba ho aha eye Ezra 94.1 FM and Afia Ezra TV makosem djumedie na wo hwe no na wuti ne pa cho hwe ye na tie ne ye de foni ni no ba be gugu so ama wo twitwa baba wai ye de foni ni na ba be gugu so na ye de amaw na ani enyai so no obi ba tena fie bebrani 12 years no wanye ne ho ade ne wase beja wo se meku metwitwa tena ho hwe ye twe ho abas obapa Ellen na ewa ha sei no na ensem no Obofour to the stance wodwene ho a wonti ase enti ma yen samra ne subiem na ye ne ntoa yen koma twetwe no eso enti bra wo ka se kone koyi tuguo ya wo ma me ka se mo de sa de no mo nya unsusu nyi tuguo no ewa na wutu betra ne so meboa me ba cho da bi na meti me ma me ho enti na oba ho behwe me na o discover me ba be ko hospital bi ono an hwe me a to say me de wo ye me nya be 3 years wo me ma me ho ansa me say ko ne ho me nya 3 years ansa me ko o we tu wo ma me ho etra wa ma wo first born no enya 3 years ansa de wutu akọ be ma no ba sabre no de na ehwe no ni bibia no na eye kama okay enti wutu ko ne ho no na start saying ba cho mi tu ko no ho no enhwe no na eye fe Schwarzenegger na eye kakra ba chire no oya o se ne maame me kokojiska wona maame ho on de oni ska o okoma maame no so a maame ne se an ko ma oyire ni nkoya adwuma me ko so a me we se me ko suo me san no adwuma awie ma po me ho wa afa kapra ma wa afa se wa ma me maame ne de me tsan wie ya na ko suo adwuma e ba cho an me wa na do ko to adwuma me ba cho de obo ye na chi me wo na chi na me maame de me ko to adwuma mu ada de wan ka wadwuma ho asema kire be ma no me ka kire no me maame kwa betu na nim se me ko suo adwuma nti so wo kakra wo fa mwa emfa so na nka wo fa me nko no so oni si de oni sika wo ho ada sabe na adwuma na sai ba cho na akofom de ba da wo da so ye ba cho an ese de na hu ni se akofo ba cho ono me ma tie mo se hu mo bro fo no a wo mo ka bibia tie mo anu mo tie bie wo pa na ade ayi a wo se de adwuma akofom eye de na hu ni se de adwuma akofo me ba cho ka che me se si adwuma na e mas shesho sa that time no na wa nkofa oba afofra one ne wo ho nti me kaso ma miska o sisika na adwuma nkoyi one wo tie no me ba cho e wo san ko fa ba afofro me ba cho ya wodi wadi hu ye me ba cho ko na minim se eye ne mpena ba me ko bo girl ni tima no ba na minim se ne mpena ne girl no nti obi na tie ho kire me se ni pass mercy wo kunu mpena no na me se sa me de minim wo se na danfo no no ni pa ka se na danfo no anka de bi okoda omo ho na me ka se me de minya hu me fa mani hu nti me de mani hu a nti girl no me ko bo girl ni ti bi o se a wo kunu no me ko ha se ko to aduane ma me ye mi se na me se sa na ye de se so mo ka friend se ni sika o ti ka se o no ni sika wo no ho no but wo de wan chi sa ba yo anu wo kunu
feel gado say dia bibi say ya betu ya confirm sampa na wo mo hwe me ba twan so me bi to say me kunu ne yare ye o yare ni mu no ne yare ne ikoye say high fever no kire mu say na ne mpana ne girl no na girl ne ba no kra girl na onyem ne ba ne akra ne ye ne ba asami hu ka say ntin sama na mo ken na ye no kure ba me man fa mani ehu otumi ka cho sa girl ni nyem akora ni ye ne ba me ba twan sa be no mu so na no ka cho sa adwuma mu nye no me ba twan that time de sa emu no be me fa say me wo me second me third born no e na o ka cha me say o yare ne ebo e kan no no say a friend say girl no ye ne ba no ye ne ba I see it's one ne ba pani di one ne wo ma say ba twan ma 4 the bapani won fear saying if I try this year no when you 13 years and a second born so this year no when you 8 years and a third born so when you 5 years and a fourth born so when you 3 years na mama ko nine abrantie we ni kan na ni so wo de wo se bra wo first born de na wo ma me wo nya 3 years wo ma me ho ansa da wo tu aba betra ne ho enti ni suban bi wo ho a na enya de a wo hye danim bebre wo betra ne ho no sei na ne suban no etie sei no si no kasa sei no si no wudi nkomo sei no si treat you ya wutumi wo miensa e ka first one ho e ma ne ye nai me pa cho na dia na wo no se oba na so bi ka chen se maye bibi se o misa me se ebu obi si me bepem na kutia o misa se no kwanya se no kwa no odi nipa na chi ana se nipa na ka se maka se ra ho wan fi me ene that day no be di matem san ne o ma yiska o ma me ne nkwala ni iska na so be kan se me be fa o na nkwala bi anka ho inti se wa so be fa na nkwala anka ho etu onya dai inti o ma nkwala ni iska be ma na agene ye de inti nkwala ne o ne me nya ntokwa bi ankwala no o mo musa na de nkwala ko sa wo mo bora so me ba cho ende mini wo ko wi a wo mo hospital ba cho ende mini wo ko fa wo mo children's home ba cho ende mini enye ono na di wo me ba cho ene wo nyin sen ye me ba cho ene wo hwa wo ma wo ye me ba cho ene wo ye bibi a wo se wo be fa wo na nkwala anka ho me ba cho etu wo mo akwa makra na nkwala na nya bi me ba cho enja wa adwo na nkwala no se wo ne hwan ma wo be fa wo na nkwala anka ho wo ne hwan ma me ba cho da me bisa ne se me wo be fa me na nkwala anka ho no menye me no na wo ye no se me ne na wo ya me ma no ba be ko me side wo nko no no fie nti o be ko me fie dia me aka sa me hwe ma ade sa brain or start say sa sem we ne ka no BBC na wo kwaka se ya pe wo say enkugu me be fa wo na nkura nka ho nti de be no e start bra no wo say e ba cho no ma wo miensa no e na sa we nya chi sa no be wo ba ko ka ho na nu se edru ba bi obetu bi apa nkura no te se de na wo ye bi ye be di aduane pa ye di aduane pa na ede na wodi wom very necessary and yes mo aduane nya wadro ma aduane nya wadro enya wadro to make sure say ingredients e wo mu nyina no ekoye dro e woni padua no mu a enkofa yade ma woni padua spices mani pa yare pa so wo kodwom na wo kodi wo dwa no wo to wo carrot na wo to cabbage na oh bubako green pepper na wo to green pepper red pepper white pepper bell pepper ni na ka ho enti wo to ni na ria na yesati ria say aka somudro eno ne ye fe na somudro spices eno no wo tutu wani na wani bot tete natural spices ye die nie made in Ghana de nyame de ma ye Ghana before ni nie tete natural spices eno ano enfa bibia gabi eno kwa eno kwa timi jana na so eye bibia garlic ni ginger combination ye fine eno de steaming nam no ho no so ahunu je ne na komsa to the steaming nam no ho a na rewura mu eja wadwa me fasting so na me je aduane wo sa no eti so mo den na fa bi aduane jollof seasoning wo ho stew seasoning wo ho akoko nkwan aponchi de na pampa majimu no ne nkwan no tete natural spices we di bia sa tie bi akom de wo a sa aponchi no na pampa no we no tete natural spices de no ku haumpo baby aduane na wo bedi enu ano no de wa no so ahia wonsa aju mo rem na sana da so jirem wa men she
they wouldn't it natural spices. I will say I need it natural spices. A super spices I do rosemary, ginger, garlic, and keti jene bay leaf, nutmeg, and a tete and non spices I any dia. Sanko fanwa, yes, I go for it to the anwa, and sadia bray, your friend or tete, natural spices, a natural sa. It to do what to Miss Robert, my dear friend. 0245 580 957 0245 580 957 international spices and one pemu jende ya wo the number wo the no aduane Afutuo tia wo aduane na je baby ya the whole we are single kra na international spices ai because mami na why na no you say so say we do we fear ba titini ba but what did yesterday the aduane be pop and say e be university be bu abrochire we your ba me de na man aso wasan ase tete spices and go on bit my way eno anu no kore ko pebicho eti yes I mra so na mene Emmanuel emeto aye ko botwetwe no so ana woni ne tia no otumi keka sansem we nyina akere wo ma mi saw say abranti ya woni natural 11 to 12 years wotumi ne wotra simple plan e life say Manuela say wo mame aduma boa so mame na du ko so adwuma me wa try wo du so a etibo me wa try e wa bra wo da so ne abranti ne tie me boa me wa try okay wo mame ma wo sika ko so adwuma no sa bra ne adwuma sai ba se bie mu ye enu ti ka pese mbo container bi ma wo me fa wi gu ma wo me yese plan and buy and wo no plan wa bra bom me ba try ne man plan e hwe me ma me be pon me ho kwa me ma me ko no ho ka kire ne say sisi a me be pon me ho nti ompe container mame okache mame se isi ade oni sika ode kope container mame sisi anti me ntwen kakra ansa ope container ni bia mame kaprenim pa choda bi but ye woda wokoba ya wosi adwuma munye na wokokobo tire na wudi sika be no aduane ma munye na wudi mu me pa chan obo wo bosi ada me pa chan chame den osi wo de kwa den me pa cho baje 3 million ewo me ho se obi a hye na daka na ni sika na anso nti me fa mba ne besia o de be ma me e na ba so me bank account o ka dem se wo ni sika wo no ho mi sika ne man na sika bi eba o de mi sika be ma me na yesu mi sa ko yi de ma no okay nti bank account wo dia na na ko yi ma me fa cho 6 million no yi 6 million ba ko so obo si 3 million ebi wo wa wo kokroma na wo pie na hunu bibia fa singlet boxer short trousers shirt wo we to be bre no me fa chan me fa chan o ma me ma hwani ma me mu shia hye no no so me ma shime mpo ka kire me dia na to bre no me pe do kro me pese bia wa ye obibia ye o ye nti na wo keka begu me fa chan da bi ka no kre trodo singlet de ma to bi amana singlet de me ta to bi mana o ta to me fa chan eno no so dia no ta to ma wo me wa cho onto bibia ma onto bibia ma me woni ne ta onto dress krama da me fa cho me kan sa atade na wa to bia ma me da se ne wa to no wa ka se me se ne ono so to atade ma mi ya dia wo ye ma wo bia no ka dia wo ye ma ne bia no ka ne wo ye ewo moto 12 years ni mu a enye no ka na ye fre no ka na anya me nwa so ati ase enka wono nko abone na fa wo de no enke ko na pass en bia me pa no enti kani nyina woni ne tia wo fa na chida me fa cho da bi 12 years ba sha wan fa na chi da bi fa be me bia da bi wa me chewo da bi on complaining da bi so obi so be hu no ene bibi wo be da bi okay ada wa ka cho se bon bosia no we mi se adwuma be no wa pa ma wo wodi hu sika kosia obaje ho bosia me ba cho that time na makwaje a friend papa snake ni bi nti one na down for ne buy say me mo ne besia ti me catch na down for ne say scan me de man no na ye dance ni me gina okasa won for mame a me yi ni dase ama na ba kan no say an ba me oyare ni na okache ne mame mo say mi sika won ho wadi mi sika ba wo ma one ne mame say obefa me na me di ne ba ni sika ne ba ni ye na me na ode hwe me ni mabusua abra be ma no ni sika sebu na ode hwe girl na okofa ne fe na ewra na me smusi ne fe me rekwa ti na so fe me ewra nti oka ewra na okofa na ni sika hwe ne bo mo say odi sika ne hwe me nti
me ma ni nua be ma ne ya we say so mo see ne bra discussion mo bisa ne bra ne say sika sen no de ama me ana mo ko bisa era ne say wan na mo de ni pia bonten ekoye shopping ma no omo bisa mo bra ne bra ne ka che omo say me de mi ndi omo sika o mi ndi ni sika ka pre kra asma bra ne ka che ni nua mo no mama me no ayi abrantie no ayi anoche no o baba ayi nua ba me ba cho ne papa na ko wo baby o ma me side ni oni nua ba me ba cha o ma me side ba papa na side dia na ni nua ba ekọ awade ana mpratwe na be ma hwe na omo mpe maame no okọ ayi anoche maame okọ ware ye no ni kuru hwe no a enye ni kuru na wasa hwe no ompe enti so one ne ba no na tie onu tira no we antumi anwie sukuu no na sempo owo bi no hwe no ahwe bai ona di no ko to sukuu mu mama pachu anochi esi abro sign dia maw Gabi o resident ya dia maw wasi atakwa me dan dia maw me ko ma no ko fie dia maw Gabi da me ko ma no ko ka kire ne sai sha wo ba no a wo gine tiri no me wo mo mudi ne sika me ni sika o me ba no so ni ne sika wa sai haare me ba no wa yare ye no o be ka kire we sai sa ne ba no nya hoto no ho ntonda free ho samra no na maame no mie mo tan akora isa enti e ba na wo ka kire na me ko maame ho direct say abena ade akora no ono na ma wo ba no yare ye e die yare me pa cha ye ne say high fever okoye yie obaye no no anom nsa no wasan smoky wonu mu wi me pa cha ye anochi no mu wi me pa cha en wasan no nsa me pa cha entampe wo bon tampe me pa cha me pese obegu na juma o hunu so wo bon tampe da me pa cha bribe na hunu so wonu mu wi me de eba me hu so wonu mu wi na me ne mawo me second born no ukwache ne brebe me ba cho kwambe hu se born anum ana ukwache ne se ekura no a wo twiri mu ja me ba cho me ko hu se ekura na wo twi ewo he bo fantinu tan ho a omo obaby omo boys no num bi no mote almost smoky ma oba bia me ne ko se ade a me ka cho se me mpe o me life mu na wo ye o so me nkaka mejai Emmanuela ma me what da sabrante no onu wi pa chowo obefa no ne no wo ye no me hu sin bi sam bi sam no se bai ne de won no mu wi wo ma me amisa wo ba cho bi sam sabre no what say wonu mu wi an wo hunu we kra de wante sabre no wo hunu se wonu mu wi anase de bunya hunu nti na ma me kan no ka se da bi me na me nya hu nti ma me kan me se da bi me hu so wonu bi na ma me kwa be so na hunu se wonu mu wi wo kwache no anase bi a abrante ne ye ene ma hu se onu mu wi pacho na ma mi hu se wonu mu wi ne sai wo ba we ho no kan oba me ba ho no kan so wo ko na wo kan so wo ko no wa anko enti wo ba ye no aya kasa ne nu ya no wo ye no enye sa no no wo ye sa so no asa no nsan ku so na mi san se ereku a wokunu wonim nsam ana wonu wi wo se dabi ma me ba obeto aso ho e dia ma me aha aye Ezra 94.1 FM afeni abaso ya bobo step by step no watching some na say eye pa unu so onu wi no do ma me bo okoma no ma fa ko ba na me de bia me ka se asema ma me kan ni se no kre bribe no start so what trete wo life me pa cho be 1.5 year ni be 1.5 year okay enti 1.5 year no start saying e dey ne see ya wodi kan trete wo dey din kan me pa cho no na me wa adwumam no frɛ me na me se me ye adwuma na no so ha adwen sa no mo me nwe me ho na o se me didi one o ma me atem ana me frɛ adwuma mu ekɔ ho na se me kɔfa nkwala na de slada no e trete me se ko betwa me ba mi nya obi me patama me free ho na etwa ni nua efi wo no na me nko ho bi me ma nkwala no so nko bi se de me nkoma onsa me yem bibi nti me stop nkwala no be 6 months na ne ma me ne frem wo phone so wa bra me wa adwumam so osre me a me ma nkwala ne ma ne ho o de oba nkwala ne ba ho no betia na o ma san ade na one na jai me ba chona me ninja ba na I say ho ase eni ho I say ho ase eni ho no nti me ka cha nkwala se so mo ko ho no ma o mo ba no ma ba o mo na na ho no mo wa ase ho no
Nti me fo no e kire ye ba me kwa me topon kwa se mo nko ho kra biu omu kwaji sika wo omma ne ma me ho no ma o ka kire ne ma me se ma ne ma kwala ni sika eto na so kwala kwaji o se ai mo ma me mo mu sika omma me mo mu sika no pa na me mama o mu awia na mbisa ma me ne se me mo kwala ni sika no pa ko school a ketwa na onu su ko school na ma fa mo ka plan be mu no akwa ne ko bi o de 30 cedis ko no eno so sa me da me su bia na sesen ana me kan obi ama me mu ai na me twa so emu ho na o de se kan no e ba me so asem we na wo ka che o ma me nti no asem me kan de o ma me asoso nti na ye me ma kwala ne nko kora so mo kwa gibi bi efi o mo ho nti di be boso me and of frame of phone so ne of frame of phone some business me no ni se me no ni twaka bia te de nti na wo frame me na ono wo nya no nti ase bra wo ka che se wo nti me ne nti na bia mu o nya no nti ase ompe da bi tira wo no betra pa chan tira no betwempra me ba chan 13 years to aso ana ne ntwempra me ba chan wa bra wo nya na dwe so obaye ho ade ba chan okay nti baby me ni jai me ni twa so no me ti ho no me on frame me so me frame no me friend mi san kwala sika na ase bibisa nti be 2 weeks time kacha mo kwala so mo nkomo na o sie dem sika na o me ho ne so o mo nkomo na o mo kwai na ne se an ne ba ne se o mo kwala ni sika bobo ni dua ku no nti ma ne ma kwala ni sika wo mpa no bia mu ni nti no o ma kwala ni sika o ne ma se ne ma me ma kwala ni sika bobo ni dua ku no na ma me ne se ne o mo kwala ni sika I see eti ebra wo ni ja ye no a wo kro no fa wo ma enai ni nyina de wo ko ba twan me ma nan ni de o mo fiti o de dan ne koma han no na me ma nan no ko na de dan na ye han dia me ba cho boy ne dia onu ane dia me ba twan wo si ne fie me ba cho de bi aye busua front no we si dan wo so okay no de na de ma han me ba twan tin na akọ bisa ho asem a say adan wo de ma han no wa mo ma na okay and the first now or fast that's what the metro no call report e wo police me ba cho me call report am police no na ma me ne frem ma ne ma me bi te me ba say ne ma me te ma me bi store anim ma me panyin bi na offer me say wo sere me a ma me fa nko police na enkwala me fa me ne nto nkwala no enko report wo so mu a no de asra da ni betwitwa wo anasa de o so mi mu mata di kwa tete me de ko kire ma me ne so hwa de a boy na ya me ko kan boy na asma mo nti ase no mo support no na ma me ne so osre me a de mi ntwas ma fa nko police na nkwala wo osre me a e ba cho da na mi be fi oda da nti osre me a ma me fa nko na me so de mate na me da me ho ko no kwa ma nka nche mi nuano mema no case we ba kwa mi nuano mema ne te ko mo bofu se nipa na threat me first one ma nka nche ro mo second one we na so mo te se wo twen slide awo me so and I'm so me le koye no me yese me ko report ba apacho na ebe mu na ma mi jai nta ma argument me ambo so ono na bie na no pa wo che wa na se obi atenchai e na catch us me ko report ne ma me adanfo ne pa ma cho se ma me tie boy na mpo kwa le pa wa cho sa de na oye ye no we hu na ko de ka no ma ne yes ade no mpo le pa cha e na otwitwa wo ne ye de hu foni begu so no wo betwitwa wo wu fie wadan fufie anase wono ne ho na wokọ ya wokọ dia de no twitwa me ba cho me ma me fie no betwitwa me wo me ba cho wo twitwa me no kra na me ma me mo frɛ ma se no ka che ne se ne ba na yo ka che me nua mo se me yo ba ben a ne ba na betwitwa me akoda police station wono so me ma me se de mo ka fo mo yi aye no kra so de o manu mu nsam nyo ma me ne pa cho an wo je wo yo ba ben ya ne ba ni betwitwa wo akwakoda police station mamba cho an if say bra wo hu se ne ba na twitwa wo ampa no e de no kan ma wa ma that ni week no buy no me mama ma hwe nanim oye no say an obi am be pa wa cho wo hwe me na me se da bi oba na twitwa me de me oba no de me peni se obekọ akodam na no wa ko remind and na wa ko dem ko for life and me na me ni apacho obi a ne omo wo ye de foni no ba be guso ade ama wa hwe batam eye wo ma me fie no obetwitwa wo embreben wo duru ho eye den wo nya wo twa foni no adana mrache na me fa cho brother nyumre ayo kuyada da bi brother nyumre na boys ne se obeda junction bi wo ye ho aso da bi so if o Pentecost junction ya se aso da ni mu na obeda ye nti ahomache no na oba ho no na me dware nkwara no de mu ya so waso me dware nkwara am de mu ran yi se mu so waso matade mu mechi a
o this kind ni twitwa me tie mu fe me maame wo dware nkora me dware o ma wi a bro me ba cho dware o ma wi me ba cho ono de oba me mi hu no oba ho no ba wa twete se ne action kire se obetwitwa me no oba wa ba no oto not ho ntimi de mi ni twaka bia ntimi me ko bisan se ede na wo ye wa hana se ntimi mi yima ni ma no ntimi dwan kwala ni wie na mi run inside no no to che mi wo mbachi eso matade no this kind no etwitwa me o unu ses ebra oba ye na wato unu ses ke da bi se kind no o do che na tade mtu se bibi kita na wo de be bone o be ve se o ansan o be ya o be kuno wo be pra wo be we are so kan no fanti ni utan so wonya wo dwan wo kokitwa no eti was enantwe wonya nantwe bi kokitwa no enti wasese kan no wo fanti ni utan ho oho ena I'm so the share no no the buy wonya nantwe kokitwa no enti wo nantwe to ani nantwe ba na wo nan ena nantwe ba se wo ja no ena wo so wo preso ma nantwe ba nya no to obeku no aha yes 94.1 FM na uka se wu ja no wa pa o chero se ba me ka no me na me ni extra gna ka no so se me ni ho biom nti on tane ba bi o se na me ka no ono wa ye ko to se fa me ka no ono anje antum se oni me agya wonya wo ho ade no me ba twan 10 years wono wo twempra no me ba twan wo ka che se wo ni na agya no wono wanye na adwe so wono wagya age so wo ye na adwe so wono wagya wei me pa cho MC amofa foni ni wo so ma me wo ko ye wo ko twitwa no wo twa ni tirim wo twa ni so na ABS ano me pa cho bra Facebook live Ezra 94.1 ye ni na be kusuma me do worry ni tirimu die ni na de be guso bra Facebook live Ezra 94.1 official ne follow ye ne like it ne comment share follow Ezra 94.1 official and no yen Facebook page na mo share wo YouTube no so wa ba YouTube no Ezra 94.1 FM Ezra 94.1 FM and also YouTube no Ezra 94.1 FM no YouTube page no and that I was one subscribe here my wow oba woni na 19 oba woni na 19 no wa wutwitwa ne te said wutwitwa aboa enti wa eye wo fe eye wani gie ha na adaro kra na make an sense oba kra bia na no ka se ya e dia no se se wo ye hwe na batwa ho no hwe na batwa ho no o to se kind na me struggle se na just se kind of free nsem nti me ti mo the boy na me ne ye say nti me ha se ne me ha no ene me side say ene ha it is what to se kind no me won sa e protect no we are what to se kind no oba ne de nsage nti omo boys na twa na twe ho no mo no this chance say this see me sele me sele ho no mo sa me pa twa fa ne sele dia ne ma na fa ne tiri mu dia no wo dia fa baby we to so na wo di we ya to so ne ya hunu ni nyina dia wo di twa ne tiri mu no akwa tiri mu odin me pa so be ya zo ma ye ni aka ba ye de da ye hu ni tiri tiri hu ni ne hu ni padra sa no wo bi ba wonya ne ho de tiri ya sa wo fa snap won ba akokran kofie akokumpon kofie wo bi ba wasi so wo no wa gugu ne baba adie mu wo tiri mu dia no amana ba ye ba akwa tiri mu na patro ti sa wo mu ba bia de plaster tare a wo to se kan no no ba ne de ne saje to wo to no de ne saje to ba bia o de ba je no ne atwa ya minyao wanchiri ko jira wa ko kase wa ka che mi twitwa ne because o ka say wa ja me no me dia na me nya no ana ko to ya ne da ko to find in 1500 1008 mi wura 1008 mi so what's our problem so obi se waja o se me nya ya no odi sika twitwa wo tumi so yi akas abie da no jira e se Ghana mra se I want akwa kodu Ghana mra na kodu se so obi no bi twempre bro kas waja na yetimi twitwa wo abra ye de 1008 ai wo ba ka sama pen si e bi sa no hey wo bo ka san wo ka san ne se so twa no
hospital me kasa na boy how kasa boy kasa na me say hospital no so pay the receipt wo ho na me say the receipt wo dey 1,007 na who pay the receipt wo ho no from the no pay hospital no kwa ye no medical way ne pay na one dropping police dropping your man receipt me pass your message bra oh 245 we say where your mama wo dey no me ko pata we for mama dey no to answer be ba so answer my message na simple ko no na be do hwe entiri so pa esa enya tia ampa mo just the besi atuma na wonya nkwa biem ana mo ya tira Ghana ha se abresa etu so kuru kwa so kuru kwa you be find to because one no woman na 38 you too find to because one no woman na wo be kunu no no adwere no no atwe se kan de ma won wa anyu se me no woman man eti se me to twitwa owu a ankwa na be mobo alu ya tie ya sa ha wo chucho no nkura ni jira nti na ketwa no ho no twa sa kwala ni na ho no medwale o mo wi ame ko shomata ni ketwa no kwala de bo ne ya ma akoda hospital wo mo twitwa gagaga e ba to na kwala ni na bu e ba twan e wo mo ye dai sabe no mo ye dai o mu su na obuko ra dem ketwa no ketwa 2 years January no nya 3 years yes of course sister bi o say ma ye twitwa ma obewu ana akwa na asemo no akwa se wi me papa twitwa ma o twam na na so nsa me maame obewu ana me maame obeba emuko no na akra no start ye e di yare ya sese ade no na ni ehunu ma we traumatized na you twitwa hede nsa ono ma wi aye na for message bra everybody yankopo hin fafa fa message bra na ke kai ma sese na no de makuma aye me yasisi aye sa akubi ko na lawyer say ti me je na abusa say obo kasen o 2007 say man 2008 no on call baby ade ye ti me for to because o mama ai ti say your Ghana mratia ma se na Ghana mratia ana na mo so mi tu se so mi twitwa ma ana so mi tu se so mi twitwa amani ntwa ngo uni ka ko fa bambuli ti ku se na ma because se twitwa wi a obi an tabi ma se twitwa wi a obi wo baba na bo wa se ye omunya compose nothing et amma ye twitwa wi obi fa se so mi twitwa bra o dua fa bambuli ku defense ana ye ti sa Jama akoma ya me ya na tum because one ma say we say one no roba how e ko be ko bi eni wa nyine ni ho ana wo pa receipt no me da ba ya me ya ne say wo pa receipt no me pa cha wo ya hand drop ya ma receipt see ya hand drop na ya ma receipt wo akwato aduane dia ya ma receipt say aduane ya wo akwato abedie no ya ma receipt adwuma na wo ye no ya ma receipt sa ho ni na modwene ho ka ho ebe na kwa na mo mra yimu aya mra ma bi mo ya sa producer yem pelo ya bi sa sa se mu na ba fufuro ma wo ba fufuro no da nchen no o ti wo ku we awie owie ya anu asaba ne sa so ala wo bi wo bi sa da ni biri wa ala wo bi wo na ma o pelo ma ni se ya wo ku o ki o pelo ku wa se kai si wo koku na wo pelo ku ti de na ku ba je odi twitwa nyama e ba bi asa se ni de nyama ma de nyama ko be se ko be ku na to dem ho ko be ku na to ho ala ni buti wo so sa na amera ba chino ama nkoro adi na man se yantra ku mu ye bone sa wo se ko fa receipt ba se mo na mo ku ya no se ya mo ala mo ku ya because o mo se mo ku ya ko mo ntimi ya mo o mo te so mo say ya life mo ntimi ya mo ye police wo ye soldier for wa ye security personnel ko ha na so obi dem obi bone as still no ko free ala ya no se ala ti me fo zo fa mra show mo se mo no obi be do mo bone also different no in the course of defending yourself no so omuwa wo ko ba bi bo wo defend no obeku we ababa ima se nye na boy ana nipa baya ka wo be kuna to atwe ko be kuna to atwe what krim no boys ni krim nation ho sana
Omame ko e so fale di mama de to o ma ye asori die ni na wo mo irade boy na do you ma de Musi ya jawo ko adia onu no manti enti hefe na so say do obey kuku we obey kuku na odna ko police station na se ja afede be ma Ghana mra ya wona ko pe say o bi twitwa obi ya tina to afi onu ko ko bi court na se court se ya jana ba do onye ko ti say abuja mo yo na mo bi asem wa mo ka de mo kan ma ko tina fie no say yo baba ye ni say yo baba ni sa wu no yakoro sa wu ja de the same judgment and carry ma say yo baba ni the same judgment and carry ma say mo twitwa baba ye twitwa o yere say na ko ma the same judgment no mo ma ni patwa na Ghana pa die I Joseph amu amache the man dey say mo friend na na amu ba na adwuma for friend junior cat was a cat and I'm so the woody wow we wani no wo make today wani no wo ba na ko be ku no se ma ko we yan twe na so kakra bia yan twe na so kakra le na ko se de o mi jale se so ko twa so kakra o mi jale se de se de ko mu to cha kakra kere o ya ne sa cha wanu e podi ye no wa ye sa sa ye bi ya no follow this case what did you ya ba mana sorry fi wo ma me dem wan surumpo e me jare ne ma wo so the chicken se kan wo di eternity ko enen sa wo di aso ne wo ma obenya bia na wo di ncha wo be so sika ni ma ba bia obenya bia hui na wo di ncha ye wo ska pe pa cho de ska fo no dia kan wo 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 share wo aka ono bo sika wo na sika wo na fa Mr. Wobofour Trimoni keto anya sika bia wo sika wa he 13 years awudi na yawde wo so na asra da kwache ena no wo twa asra de sa ono aka se ni nua na wo ho e ba cho ne twa ai ano ti no anua e ba cho ne twa ni bia wo nya no wo dia asra de twa wo no ani nua anya bo na se Ghana police see am walking boy no see am walking boy no yamano you for report to assembly was central na yes amra wo Ghana say you know ma be say Ghana mra be kudu say so obi twitwa obi say onne wo manti obi twitwa wa nyar ma no menti bi da say for receipt bra for receipt bra na me say who judgment now mo pass here to mujano who the same person say who ni abani wo yini ya ena me kai wo ba for oh my god we receipt I know receipt ya wani obi so ahoro se wo ko prepare kro ni mu a ehọ ye ma receipt ye da ya wo ho ehọ ye ma receipt ana da bia wotifie na wo kọ no ontimi kọ ya adwuma ma no ano so aduane na wo no so ebedie no ano ye ma ho receipt wo ho okwa adokuru wa na okoto no dokuru wa wo e ma receipt wo aka kwa na nipa ho bi se kai kwa said esa be suit ba na bo ofiri se wotumi gina court wo ka che jeje ne se wo ka che ne se wo ni chai no na me tiase me de minim se me ni nyaye ntia na mo tinya jiwe ya na wo ye no ho de kwa ma ko wo ye jita no wo ye aware no ni ti entrance ma e
say by force better say be twani pa no na asem yira wo na mutime jali ba say onko ma wo ye fa say mrampo kire say ono ye ma die dun torture boy ama ma dun ma bodam a wo say onyai ye dun torture nke man Ghana you no safe we are safe. Oh, you're safe. No, I'm telling you, Ghana, we are not safe. We are not safe. If you are living in a country like this, I will meet you to throw a big deal. So see, they catch us on no man. Now you the one who cast what I'm going to say. The same person who drew about us on no man. I said you are not with you. What do you want? When to me, I am safe. Agyapong ben wo ye de ba no wo se abronsan ba no wo de da kwa abrochira ba wo de ne kwa Dubai ba wo fa ko fa de ba ye de visa no e bia wo boka wo ho investments ne do so e da ya se no we say let's go back to JJ time because now our days nobody no JJ just again what do fa say she de wa ye fa Wacha nukuchwa wanu mako Kwadwo Nkansah maba Kwadwo ko se no kwa na mi wo ni tirim a wo de sika yi dwa yi ni tirim Kwadwo ko se no kwa hwe ni video max again kura ni yanka wa Ghana ma memra ebe wo twitwa wo wie ye ne de ko to hospital no wano ne mami ana na busuafo bi si ho ne papa ne ni nua odi na chi ne ba ho omo ba ho no na mama ka che omo bisa mama se na ye se ka ba ne bo na mama se o omo se card na ye ba ku bia ye 1 million me ni mi ni 2 million ana o yi 2 million ma me mama nti me mama mpanifo ne me wofafo ne ba na omo se daabi eni kwan se ejisika fi omo ho plano mo plan me nyesika sem e se ye de omo court ma asem no ye ma boy ni be mo nyesika sem ne ye koye nti en sa fa scan ne nkomo omo back ana mama mi nua ketwa ba ko discan ne komo omo mama nti e ko court bisa sa de nti no disca ne bla mi am sa de ama omo ade me mpeska na no se enye se me mpeska no me se enye sika na mepe ize mepe se no kre e daddy nye se me kwaji sika na onipa ne pra me na me jane so honko sa me mpane sa mo ka se mo de court na busia for by so mo e be pa mo che se ma mo fa nkra e ba cho e okoda mu 2 weeks sa 2 weeks ni mu na maame no mo sha se so mo ba ye so na opra me de ne maame ensi hoda ba okoda ko mu 2 weeks no na maame ne sha se so ba somebody apacho e na me maame ne me ofafo so se o mo sere mo nyi asem ne mle fi na me se mo obi enyi asem ne mafie me nka se asem ne enyi mle fi we pla me we de na nya o mo ni padua mu ti fi na obi anka se waje atum se yenyi mle fie nti ono boy no that prison one no mo sa ma ne form ne de frɛ ofre me am timi me frɛ me fa me frɛ me 20 minutes ko on me fa e wona peke ba ko pa ma cho sere me wanu no remand no 2 weeks no ofre me sa pa ma cho me ka be na mabo me nka na no busia fo me ka bie do me mabo me ka cho mo busia wo be dem nti ha ho an bisa me se ka be na mabo nti e ko court ade be che Thursday ma ko court no Tuesday Wednesday no na Thursday na ko court you commander ba ko ani si adi ni ba ko ka sa han boys no boy ne ma me ne nua no mu diska 50 million e ba ho no mo ka cha so mo fa na e ho ma ba ho ana na ma se o mo ma ho ana ma me ka se de mo ma ho no se nsane nti evidence e yes boy ne plan me na me de o so mo de court o ma fa court otutwa phone si ID ne jigu ne office nti me ko si ID no so fa me phone na boy ne tutwa mu ene mata de na e dia da se boy ne tutwa no on fa ma de ma me na me je se kan ne de wo si ID phone wo eni ye ho e ba twa evidence no omo di ato ho e ba twa wo mo keep evidence e ba twa wo ma fa ma court daddy emu ayo Ghana mu ayo emu ayo aya na yemi yo wa sekan no akwade be court no
ya to police station ho ya fan ko tabi ni nyina tabi ni nyina no pictures ni nyina no ye jaibu police station ho o ma fan ko change no evidence anko na enipa da se ni trem ase na wo hwe sika nim bi dem nka so obi akwaji bi na oye ne yonko se ya de nyame ba ni na to wo no ye trust mo ye chimudi ye nim se bu protect your life enu nti wo bi ta ye so a eye mo ho eni dwane ba ye bada se mu pushi yan esan de ko oni pakro no oba attack yen no wa next time obi attack yen ya ye nko hene fa me kunu nom ye nko hene fa ye nim se bu na mo boy ye nko ho ba ti obi de se kan ta ye so a bia na bi mo ho na bi kan ba mo a na mo so se sume se ko ni pa ne ho na we kra dia wa ye mpono kra no anka mo police fo no ankra no kedia de mesese mo ye no mo che no pa na mo hwe ne chimma e mo no akasa ne hwedie mo e mu akeka no ansa kra ansa na because ade na wa ye no e ye hu kra wo nua ba wo de ya ye mfa ye hu nyina sa se e ye me ana ye me nua ba anka sei na mesi afa no ana sei na mesi aye for 13 years for 13 years kura ela wo jan kura kwa de ba no ho no no fa ka pere nko bi kitwa no kura no ma me last born kura so na na hwa no mebo wa mu nyina me ana me hwa wa mu nyina me ana me hwa wa mu first born no kura no wo no me sama no kan sa nka won sound to school so wa enti meji akwara no e so no na akwara ni nyini enti da no me kwa me fa nsa be ye se 3 months asadini me kwa ma no na me se modi wo ba no wa wontumi hwa akora me so no na me ye ni pa na ma fa ne sa wonana no enti kitwa so me hwa no wonyina abaje ne so wonana no wa no wanka word na I anoche ma me so mi abrasa wa ye bia otopa no we Zulia F menimo ho e wo keje tie me ba chan abrasa wa mi ti hu ya papa wo ba tai mi ti hu ya abena mi bi se wa anya bi ase wo baba e na ba bi afa na 13 good years na wanye no ho ade wanye me hwe no wase bi binti wo ja no e na ba ma ni ye ni se ya abena e ka ba ya ode abena se wa wo to pa no wo keje tie zuri afọ opposite ba me ka ba ya ode wo sori anu akotra sori de wo sori anu akotra sori de wo bi ti ya ye ni krapa e bo e ti bi no nya me one time no what we oba the secret twetwa wo bi went to be a police station akọhwe no no ko report ye ni e che wo ba no den ya eno de wo ko ho se wo ko pin wo de ye nyi wo ba no o ma me yi ni free ya e na wo de wo so ye so ye nya do o ba ni free wo twa ba ye tu na ate ya o me bo abra se wa sa some of kan ye no kura wo ye bata bone wo ti mu anten e bi na ade awo ba se kura no we me ba cho me ensa na e wo me ho na ba ko won ho no o she wo mo me ba cho fiti be 2 months ni on first camera mo o si ti on first camera mo me ba cho me de me nim ai o ka cha ma me na nkwala ko ji o ko school am ko ji ska fi ma me ho aso ma ko school ba kiton de no kiton de on kan o mo ho o ma me ne mani ska papa no so mani ska me na me ba de e ba cho ne dia ba ono on hwe wo mo kiton no hwe no me na me hwe no me am de akwan ko to school ba mienu ma mienu na aka no on ne hwe ma me o mo na ne hwe no nti o mo ko ji sika o ka che ma me ne se so ma nkwala ni sika o bo ma me ni dua eno ye bra ye asemi ba ya ye che ne ba baby before kwasa o ba be twitwa me no na o twitwa wo wie ye no asem no o ba me fa se 1 month ni busumi ni me ba twa e free wo ba na o twitwa me ne de o fa sika ma o twitwa me na me miti fie no ma me na fa sika me nkwala so mo fa nko school me na me hwe o ma nko school be pomo nne o first camera e mu ofusu wo twitwa wo me ya ba che no akwagina court e ba twa ti sa dia wo hwe nti me pa ma me na cho be no ba dai me pa ma me na cho ma me da na ko panche ma me na ma asine tin ne store ni ton ade ne se me mra ma asine o me pa na cho Jesus Christ na won hwe nkwala ne ma me sa ma me we no so bibi chichi no na spend ni so bre no ye twitwa wo no a nka wo be wo no a wa anwo no ya be ma na be fie no ne bu ofusu wo twitwa wo no me ya ba kira ko gina court it is said ya won hwe nkwala ne bi eno no ya se wo ko dwatoa
Kojo Antwi me pa wo chewo se wo twitwa me aka be kume na benya wo na me de wo ko court na so wo hwan koda no enti be ma pa cho ma nye ni yie be hwe wo mo sa no mo ka enti be so sa ma me ne se me pa na cho wo de ho ono na wo twitwa me no kwa me pa ma cho me na me nkopa na cho wo de ho omo hwe nkwala na omu nyai me amehwe ma de nya yakopon na hwe nipa nye nipa na hwe nipa ama mami Hey, grow fine. Be sending me message. No, be sending me mako. Me wo ho. Grow fine. No menya be ato. Oh, anya na.